Инжилийн бол хүйтнэрэн цасан олон дахиж орсноор онцлогдоо. Хоол муутай газар их байсан да. Нятан жилийн гам болсон газар. Манай энд бол их гам болсон газар. Тэгээд нүүхчэн болсон чинь цас 102-т баахан нэрвүүлчихлээ. Моос усны баялаг хүчээр тэгээд амжуулал Numасан тэрийг яваад наад дижох юмаваад шүгэл болж байлаа. Тэгээд одоо болдоггүй хоёрын амьд цонцоохлын үлдцэл дотоод. Гович нэг удаа одоо чигсэн дэмэсэд мосан багцолын тэний л маначта. Энэ хар уршигын үр дүнд 134.9 мянган толгой мал одоогийн байдлаар хоригдчиход байна. Энэ одоо нийт оныхын толгосон малын 62.9% нь хоригдоод байгаа гэсэн үг юм аа. За энэ үүний улмаас 99 малч өргөлөөс огт малгүй болсон байгаа. We are supporting the smaller herders, which is those herders who have less than or who had less than 250 animals, female-headed households, as well as the elderly. So we are trying to address as wide a section of the community as possible. I have witnessed myself yesterday some of the burial sites, and they seem to have been done very professionally and very well under the technical leadership of NEMA. I've also had the opportunity of meeting some of the herders firsthand who have been affected by the Zood. One particular family that we met had lost something like about 90% of their animals, and that has had a huge impact, of course, on their lives. And they were very much appreciative of this this Cash for Work program, which has been able to which will provide them with funds to meet their basic necessities of life, as well as to remove and bury the carcasses, particularly away from water sites and water distribution points and water sources. We are concerned, obviously, that if these carcasses were to enter the drinking water supply system, it could result in a major health hazard and a catastrophe. So this whole exercise of removal and burial of the carcasses, I think, is proving to be extremely beneficial, and I'm very delighted to see the strong leadership which the IMAC government and the SUM governments have shown, together with the colleagues from NEMA, to ensure that this process has been done professionally and has been done to a high degree of effectiveness. Ажиллагаа мэдлэг юм ярьж байгаа гамшиг л байдаг байхгүй ерөнхийдөө. Ижил бодоод юм даа би.
Би 580 гаруй малтай байсан. Одоо нэг 140 малтай л үлдлээ шүү дээ. Одоо бас болоогүй шүү дээ. Одоо энэ чинь нэг борлог гэж юм байна. Янз бүрийн юм байна шүү дээ. Байгалийн гам шиг ямар хэлж ирэхээс хийж ирэх биш. Our next challenge, of course, is to look at the longer term implications of the Zood and how we can provide the population affected with more sustainable alternative livelihoods. So I'm exploring this with the IMAG government and as well as talking to the local herders, and UNDP will be coming up with a program to provide the herders with alternative forms of livelihood, because clearly herding is a very risky business and a very volatile business, and if we can combine alternative livelihood sources of income together with herding income, I think that might be the way forward. Энэ одоо 5-6 метрийн ийм хацаатай ийм нөх байгаа юм. Тий. Тэгээ энд одоо нэг 600 хэдэн мал орсон доо. Тий. Тэгээ яг зүгээр энд бас ахаад нэг 2 нөх байгаа, нийтдээ бол 800 гаруй мал хийсэн. Одоо энд би хяналт тавьсан. Тэгээ одоо энэ хөдөлгөөл хөлс гэдэг тийм ээ. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийнхэнд бол үнэхээр одоо яг баярсан талснаа илэрхийлж байна. Ягаад гэвэл зайлвал эд яаж вэ гэхээр штэ. Өчнөө малаа алдсан. Одоо тэгээд одоо бол ерөөсөн гар дээр мөнгөгүй л болцсон байна штэ. Гэвтэл тэр нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг газар энэ ажлыг хийлгээд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт байгаль орчныг цэвэрлэх тийм ээ. Тэрнийг одоо эрүүл ахуйн нөхцөл байдлыг хангах яг энэ үндсэн дээр нь одоо энэ нэг бүгдийг нь одоо ингээд булшилж тийм ээ. Одоо ингээд цэвэрлсэнд бол одоо маш их талархаж байгаа юм бол илэрхийлмээр байна. За одоо манай аймгийн хэмжээнд энэ зуднаар хоригдсон малын сэг зэмийг устгах ажил үйл ажиллагаа эд явагдаад төгсгөлийнхаа шатанд ороод энэ эх 7 хоногт бол үндсэндээ дууснаа. Мөнгө цаасны тэр авсан баримт янз бүрийн юм болоод өгсөн. Тэр бол хууль ёсны л одоо юм хийсэн гэж би бодож байгаа.